Pemirsa, ketiga widangan saning ranjing zona merah ring Bali nguningayang pasien anyar pinih akeh ring penglimbakan COVID-19 rahinane DB. Kewentenan pasien anyar sane keni COVID-19 wenten ngantos 370 dasa siki diri. Lianan punika keuningin pasien kena talan memawa tur ngelangkungin pasien anyar inggih punika antuk sama sekali likur diri. Panincapan pasien anyar sane keni COVID-19 rahinane DB sayan ageng saking rahina sedurungnyane inggih punika antuk 370 dasa siki diri. Tetiga widangan sane ngranjing zona merah janten sepisanan ngelaksanaan PPKM skala mikro sane akehan kauningin saking Denpasar antuk 100 petang dasa diri, Badung miwah Gianyar suang-suang 53 diri. Ring dura ketiga widangan inucap Lewire Buleleng antuk 55 pasien anyar, Jembrana 4 diri, Tabanan 1 diri, Bangli miwah Karangasem soang-soang 1 diri, miwah Klungkung nguningayang pawawahan 5 pasien anyar. Lianan punika Kabupaten Tiosan talar ngawohin kalih pasien anyar. Pawawahan sane ketampenin Provinsi Bali ngantos rahinane DB, wenten langkungan 1 tali diri. Ring rahinane DB talar kauningin pawawahan pasien kenak antuk sama sekali 1 diri. Ring ketiga widangan sane ngemargiang PPKM skala mikro inggih punika Denpasar, Gianyar miwah Tabanan talar nguningayang pawawahan pasien kenak Lewire 100 petang dasa 4 diri, 1 dasa 7 diri miwah 6 dasa kali diri. Pawawahan inucap ngawinang kuentenan pasien kenak ngantos langkungan 6 tali diri. Pasien padem talar mawawa roras diri. Kota Denpasar nguningayang 3 diri pasien padem Tabanan Badung miwah Buleleng suang-suang kali diri miwah sanilianan rau saking Jembrana Klungkung miwah Karangasem. Mejanten kuentenan pasien padem ngantos rahinane DB wenten langkungan 700 diri. Lianan punika pasien sane kantun kerawat wenten langkungan 3 tali diri. Yadiastun sampun wenten vaksin krama keaptiang nenten ngeluputang protokol kesehatan 3M, state nganggen masker tatkala melelungan, ngwajikin tangan nganggen sabun ring toye sane mambah, nyaga jarak miwah nenten mapupul. Sokongan samian krama janten kabuatang pisan antuk nambahakin panglalah COVID-19 sane sayan ngelimbak ring warsane mangkin. Krama keaptiang state disiplin melaksanakan protokol kesehatan 3M. Wartawan Bali Pos nguningay